Mai ku goi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel big tin rei nei lao mai thon riu dari asai March dari root na chanai kum sing nei na chi na pungu the Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in sam the call New Delhi March dari root na charuk Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma National People's Party to National President Kang kaluai na Saturday nung dai kada lodat kan thi Sangma kaluai na kada lodat kan mai dai mai bai me oppose su mai mak na kada dat kan chongi kum na kamai kum singnei ni chi na pung khori chi na ta cha tenure Kang phung dat kan the NPP National President Election dai Constitutional Club of India National Capital New Delhi khautat kai kan chongi mi khautai former working president of parties Arunachal Pradesh Unit Pagna Beach the General Secretary Kang kaluai na kadadat kani kumna metap agitok sangma tani National Treasurer Kang kaluai na laudat kani Election kautai NPP Meghalaya State President Preston Tinsong Khani Manipur Unit Chief Joy Kumar Singh Party to National Working President ni appoint sukang sakani kumna kanai General Secretary James K. Sangmata National Working President kang recommend sukani to na chamderi sakani re-elect sudat kan may NPP National President Sangma National Committee member hai Zai Milung Khau tithai pat pinithei to na sakani Guwahati March Story Route na charuk Union Home Minister Amit Shah March Story Route na charuk Sunday Khau Criminal Laws Kathan Northeastern States nun khau since kahau ni may lam khau review meeting Guwahati khau dung kanthi meeting khau tay Amit Shah Criminal Laws Kathan Chuang Standard Operating Procedures kani rules CID Assam kasiam law may launch sukane review meeting khau tay Criminal Laws Chuang Provision Kathan Northeastern State khau Police Prisons Court Prosecution kani Forensic sinsu ni may lam khau kaphian kani meeting khautai Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura kani Sikkim tuang Chief Minister nun kazao kani kumna Manipur khari Governor kazao kani meeting khautai Amit Shah mi tuang lo kathan hai sinsu kahau khang tithai kani Infal March tarik route na charuk yausang ngai tat kaiba mailong khau Uchol area Andro Police Station Infal East District khau Manipur Police Village Volunteers tat nim khang sukan me khau mai pui azu pianmak mai indao na sit in protest Infal East District tuang kabam azu khau tat kai kan the sit in protest tat kai kan me khau chai communities nun khau khat ta laukai khat ta kalang bai na suwi tu na pianmak mai indao na slogan kau kani kumna ri paktat ba mai nun goi kaniu kai ling khau tilung lauda tho tu na ni demand sukane all Andro Kendra Myra Paibis kani All Andro Kendra Clubs Association organized to tat kai kan mai sit in protest at March story group na khatnung Manipur Police Village Volunteers Laisram Roman the Uchol Andro Assembly Constituency nim khang karam kan me khau pian mak mai indaw na tat kai kan chonge protest tat kai kan mai pui pangtai kai thal manbi Nongbram Bitra Nungai Pokpi Top Laimanai Poirai Konjil Angtha Haukha Uchup Khani Andro Khare Gongai kan chongi kumna mai pui pangte Manipur Khare terrorist nunta alai gat ngam kanu tu na ni slogan kau gai kani protest tat kai bang mai ding khautai and Gomti Devi protest tat kai bang mai hai security forces nun mai tai village volunteers and nim kang subam mita tan na ni mak mai indaw na tat kai kan chongi tu na sakani security forces cookie areas khau combing operation tat kai Rauna maitai areas kautu gaina tat kai bami tunani sakane Manipur tungla lume tari kathum kum singnai na chuina kathum khari ka hau kan mai khau community square renra kuk mai ariubam chongi mi lung khau government divide and rule policy pelu bami tuna pianmak mai indaw kani March tari route na padai khari ka hau kan mai yosang festival tai March tari route na tachat ngan tat kai bam ni Guwahati March tarik route na charuk Assam Congress spokesperson Ritam Singh social media post kau senior BJP leaders kathum ru kau court kaniu khoi naiti tuna sakan melam kau mi nun ta tabui action la lobam thechu tuna ex handle kau than kan mezang Saturday nung tai Lakhimpur District Police Team nim kanthi rape case kau kazau kan mai BJP leaders kathum khautai former state chief khani intau ta BJP MLA subam mai kanai ni kazawi Ritam Singh Takakai Guwahati Khau Guwahati Police in Kha Lau Mai Bang Khau Lakhimpur District Police Team nim kan chongi Lakhimpur Superintendent of Police Miherjit Gayan cham khau ti thai kan mai thelaina Assam Congress spokesperson Ritam Singh nim kan mai tai BJP MLA Manap Deka now ex khau po sulau kan mai lat jang complaint sulau kan mai tang nim kan chongi tuna sakani Ritam Singh nim kan mai tang Lakhimpur khau Phungwang kani kumna Congress spokesperson tai remarks dari group na kathum nung expose kau Dhimaji district kau kum singnai ni chui na khat kau court rape case
zang kaniu khoi nai thi tuna order pat lau kan mai BJP leaders ka thum dai inta okum bam chu lori inchu mela san su lau bam dai chu tuna hi lau kan mai zang nim kan jonge Congress leader de ri lo hai mai koi na khang in sam bam dai chu tuna than kan jongi mi tai ka khoi nai mi BJP leaders nun ta asai ngan na court ri ka khoi nai thi tuna order pat lau bam sini nim mak na bam mai ti hai pian mak mai indau na hi lau kan jongi tiki kata nim lin dat kan jonge Congress leader ta nim khangwang mai kan khau tai Ritam Singh ri katanim khang Warren hamme thai notice ti gwang mai chong ma ge tat lage tuna lat gai thau kani tiki police nun rui tan na nim tat kan chongi tuna cham de rui ti thai kani Ritam Singh tat nim tat kan mai khong khat daw tang Congress Lok Sabha deputy leaders Gaurav Gogoi ri kai gwang na pian mak mai dam dai la in sam lau kani Gaurav Gogoi ri Union Home Minister Amit Shah Assam gong ba mai gan khau Congress leader da nim kan mai tai kan niu ngam lien na sutwangi Assam State Police ri kaniu ngam alat me thia khau sin su bam thi tuna Gaurav Gogoi ri sa indau kane March story group na churuk Manipur dong lat lu khawri security forces nun khawri asut kan mai bansin khani alat me thiak ri bansin kapang thang ri pungut kan mai nun da nim khang sin thau me tan don khaw Manipur police khani security forces nun ri intelligent best combing operation khani cordon and search Operation Ching khani insang district nun khaw ran na tat kai bam thi police jong cham thei lai na bansin nun phuzin mai tan katuan na tat kai bam thi bansin phugut ba mai lung khaw lat lu panu mai bam nun khaw security hai inbu na law bam thi tuna sakani mi da khaw Sai National Highway tamru na Chennai khani National Highway kanai khaw pot phuk mai truck phai khat ru na pungu ta security forces ri indok ngai infal patang thi tuna sakani latlu panu mai bam khawrui security hai law inbu bam thi mi hai po chai phuk mai gari nun da sukatu akma khangrui tan sin thau bam chongi tuna sakani mi da khaw phai khat na ru nakas or checkpoint sai jing khani insang khaw kasiam law bam thi tuna police jong cham de ri ti thai kane Tamenglong ting nai luan ban rau bu tarik ru na chanai kum sing nei nya chi na pungu law chuan ting rai nai kalan nai nai ting sin muak nai zing bang ting rai nai ban rau bu tarik ru na ta chat kum sing nei nya chi na pungu law chuan ting rai nai kalan ting sin muak nai zing bang ting rai nai mai ku gwai na king in sui na king law mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin rei kangan ma nga thon ku wei asai khang tu cham hai khawring ngal law thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thuan ko thei